Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu an. Qala adabu pasera Abi Mas'ud ya. Kau kiamat telah Pak. Ya malah ajak malam. Duh, tentang anak cek lah kau. Likit mi instan likit mi instan. Arapain bang, kanjeng Nabi oleh rajin lebih dari empat. Karena nas setuju rajin kanjeng Nabi juga abekeleh karakter orang bini sebeda itunya. Oh. Lebih di nak kapi. Mai pa buka halaman 195. Judul apa kilut minta sama telah boy. Hai. Dah. Ini kisah bagi apa kilut? Hai sama telah jong. Iya loh, boleh. Tik mah bareng sekian. Je. Kanan je. Ah. Nice. Kelas boy. Aduh. Demak kena. Coba kita mutla. Iya lah telah ke HP aja. Karo. Salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Aduh lah telat. Sayyidina Muhammadin ala Sayyidina Muhammadin وعن أبي موسى عبد الله بن قيس العشرين Ashriyin dek remelut. No. Itu dulu cinta tahu gitu. Mancing cuma tahu. Tina. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad hadis nomor itu cerita dari Mu'ad sahabat Mu'ad Rebu sahabat Mu'ad kalau Rasulullah. Kada Lut. Rebu. Udah. Injek kaki cong. Salah telat. Tak seragaman. Macam tak tahu. Pakin kia kerja. Bisa. Sejauh. Pak, engkau itu kol bu Ustaz, Pak. Bah, tokol dia remah jong. Baca kan tokolan santri. Lu keyentan. Tak, bentar. Tak. Bila tamamil hauli li'annahu Lu tangan nami pakai kol tokol keng dia remah tan. Sehingga yo, tokolan tangan apa le? Astagfirullah. Jangan mudah yang tahu zaman setia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladzi Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin hadis yang 27 diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau berkata siapa
Sobat Anas, suila ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri dari tentang khamr. Tutahu dijadikan apa khamr khullan kepada cuka. Kala maka berkata sama Nabi, la tidak. Ya dah, Pak. Dia apa kak gitu? Itu karbina kan apa? Keng tadi guru nih tak? Beda yang tak langgang. Main noro cong. Makai? Oh makai. Eki, berdepan apa? Sampean mau ngalak guru tugas ngalak segenap makai. Eki, makin lagi dimin. Ngereng lagi dimin. Berdepan apa Nika? Aba anak beri tokol. Pas gila atau karte lang. Are, teka beri nyem kapir. Eki makin. Anas. Kak Dinto. Entar ka Tad Ilyas na, sorodan na sekecil. Eki. Engki adin to. Lagi diminta. Engki. Cepon sampian beri no kol santre tad. Pas berde santre atau karte lang cepon. Bener ki. Engki. Mi bisa sani kakeng katina apa cerita nih? Cek rengan Musa Abdillahi bin Qaisin al-Asriyin. Ashriyin dek remelut. Itu dulu cinta tahu gitu. Dari Mu'adud, sobat Mu'adud. Rebu sobat Mu'ad. Kalau Rasulullah. Kada Lut. Rebu. Udah. Injek kaki cong. Salah telat. Tak seragaman. Macet tak tahu. Pakin kia kerja. Disansa. Sejauh. Lu tangan nami pakai kol tokol keng derem matan. Saya nggak yo. Coba lu kolan tangan apa le? Sobat Anas, suila ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri dari tentang khamr. Tutahu dijadikan apa khamr khullan kepada cuka. Kala maka berkata sama Nabi, la tidak. Ya dah, Pak. Oh berarti putrana sampian sekelero pak. Ben pole tetireng sepo ni kecik pah noro aki ojak nak kana. Malay tak budu. Guru adidik santri ni kecuma sekedar bantu. Mun asli na kewajiban untuk adidik yang kiring sepo na tibi. Ben pole setiap madrasah nikah ampun beda atorna seteja. Teti manabi sampian tak terima putrana itu kol ragara tak noro atoran. Pas guru na yongkein ragara putrana itu kol. Kini re. Fakta baleman putrana. Ajari tibi, didik tibi, yang kita kol tibi. Karena manabi santri ampun tak noro atoran madrasah. Kebetir ilmu na tak manfaat.